Amahoro y'Imana abana mwe nshuti z'umusaraba, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza. Nitwa Prophete Mukristo Richard, ndiko ndasenga Imana yakumpereye message. Ndashimira Imana yuko nubwo Satani yarwanye ariko iyi message igiye kukugeraho. Tudatinze reka twifashishe ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Turasoma muri Ngoma ya kabiri ibice byaho 32 umurongo waho w'umunani. Haravuze ngo mu ruhande rwe ari kumwe n'amaboko y'umubiri, ariko mu ruhande rwacu turi kumwe n'Uwiteka Imana yacu, niyo idutabara kandi ije kuturwanira intambara zacu. Nuko abayuda bishingikiriza ku magambo Hezekiya umwami w'abayuda yari yavuze. Imana ibampera umugisha kandi Imana ibagiriye neza. Ndiko ndasenga nagiye kubona mbona igitero kidasanzwe ku bantu bizera Imana, ndetse mboneho nakaryo ko iyi message gerageze uyindungikire buri muntu wese wizera Imana, buri muntu wese wizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Shobora kuba ari hano mu Burundi, shobora kuba ari mu bihugu by'Abarabu, shobora kuba ari mu bihugu vya kure, aho yaba herereye hose. Ugerageze iyi message umfashe kugira ngo igere ku bantu benshi. Nagiye kubona mbona hariho akarengane k'abantu bizeye Imana. Mbona Satani ahagurukije igitero kidasanzwe kugira ngo ananize abantu bizera Imana. Ewe n'abandi bari mu gakiza agerageze abahindure bisange babivuyemo. Bamwe abateza ubukene, abandi bateza indwara, abandi bateza ibibazo bidasanzwe, bisange batakaje agakiza, bisange kwizera kwabo kwagabanyutse. Nicyo kintu nabonaga Satani yahagurukije ku bantu bizeye Imana. Ndiko ndasenga rero nibwo nagiye kubona mbona igitero kidasanzwe cy'abadayimoni. Nabonaga abadayimoni ari abadayimoni badasanzwe aha ku isi. Mbona baje barimo bararondera ishengero, mbona baje barimo bararondera abantu b'Imana. Nuko birangije ikintu naje kuza kwitegereza cyaryoheye umutima wanjye, nuko nagiye kubona mbona ijuru naryo rirungitse abamarayika. Mbona hariho umumarayika udasanzwe wari ufite inkota ityaye, mbona ahagaze yiteguye kurwanirira ubwoko bw'Imana. Imana rero irambwira ngo mbwira umuntu wese uzi Imana, mbwira umuntu wese wari ufite kwizera, mbwira umuntu wese wamenye Yesu nk'umwami n'umukiza, mubwire yuko iki ari igihe cyo gutabarwa n'Imana, mubwire yuko iki ari igihe cy'uko Imana yahagurutse kugira ngo irwanirire buri muntu wari we wese. Icyo akora nabonaga hariho akagambane ku buzima bwawe, ariko mbona Imana irahagurutse kukurwanirira. Nabonaga hariho abantu bafata uburyo bwabo barabutakaza kugira ngo babashe kuba bakugirira nabi. Mbona ubwo buryo bwabo barabutakaje nibyo koko, ariko mbona Imana yo mu ijuru bya bintu bari bateguye ku buzima bwawe mbona ibitesheje agaciro. Nabonaga hariho abajya ku bapfumu kugira ngo bakugirire nabi, bakajyana izina ryawe ku mupfumu, ariko mbona umupfumu yakiriye amafaranga yabo. Mbona ya mafaranga yabo umupfumu arayariye, ariko ibyo bari bateguye ntago bigezweho. Mbona Imana yiteguye kukurwanirira. Ndashaka kugira ngo rero nkubwire ngo iyo Imana irwaniriye umuntu aratsinda. Naho haba hari intambara ubona urimo, ndagira nkubwire ngo Imana ije kukurwanirira. Naho waba umerewe neza, ariko ndagira nkubwire ngo hari indi ntambara yiteguraga kuza ku buzima bwawe. Iyo ntambara yose wabonaga niyo utabonaga, Imana yiteguye kukurwanirira kandi ikakuneshereza. Reka dusenga n'Imana. Ngiye kugusengera kugira ngo ubutabazi bw'Imana bukugereho. Ngiye kugusengera kugira ngo buri mugambi wose Satani yari yagambiriye ku buzima bwawe, uwo mugambi uhinduka ubusa. Birashoboka ko yaba ari indwara, birashoboka ko kitaba ari ikindi kibazo, birashoboka ko yaba ari intambara yindi idasanzwe, ariko reka nkubwire ngo nta kibazo, nta burwayi, nta ntambara Imana idashoboye. Tujye gusenga kugira ngo Imana ikugirire neza. Rambika ikiganza ku mutima wawe, hanyuma nanjye ngusengere Imana yo mwishe gutabara. Data, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndagushimiye kuri Imana idasanzwe. Mwene data ndamusengeye kugira ngo umurengere ibi bibazo yararimo, nizi ntambara yararimo. Ndagira ngo ukuboko kwawe kudasanzwe gukora igitangaza. Ndagira ngo umutabare kandi ukureho igisuzuguriro mu izina rya Yesu. Icyo Satani yari yagambiriye cyose, iyi ntambara yagambirije kumutera, byose ndabivuguruje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka igitangaza cyawe kibe, reka mu kibanza cyo kurira habeho gutwenga, reka mu kibanza cyo kurwara habeho ubuzima, reka mu kibanza cyo kumaramara habeho kwambikwa ikuzo. Urakoze mwami wanjye kuko ibitangaza, urakoze ko urengeye buri muntu wese. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyambaje, amina. Mana iguhe umugisha. Iyi message yirungikire byibuza abantu batanu. Iyi message
naho baba bari hano mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se bari ku isi yose, ahantu ufite umugenzi wese uzi wizera Imana, munungikira iyi message, kuko hari igitangaza, hariho kurwanirwa n'Imana kugomba kubaho, ndetse abafite amagurupe ya WhatsApp n'abafite ama Facebook muyarungikeho kugira ngo nitugumane iyi message Imana yari itanze. Imana ibamere umugisha. Mwari kumwe nanjye Profete Mukristo Richard, ndabakunda cyane. Shalom shalom.